Херле тюрем шардуме дохынны кадетсембе илемле кебелле пигезембе буянланчы. Вәзем хышына хажазатне жүреген капыр думлы качызембе херзем утса духрыш. Шубашкарда ажазла жезембе шкула жезен бале иртірі. Кыжалунда игибінде вишырытла жины хучынчы. Вол ашамышне педагогсене пәрдеве бухры. Рашири педагог тада наставник Чувашхенре телейлі ажалы шулдалыге булнымай Шубашкарда пызык бал иртірі. Ку егебінде вұнултымы шулдан бақ пыраган ела. Унчай маларақ школ менге пәлеулеген земшеш ташланы бузан, кыжалданына ойшу сывлыша пызык ешпа иртерме буштама тәллевлар тұрмыр. Тел Шубашкар хулым веренде управлением буштухе Елена Сахарова. Ажасаден джен школдан верензе тухаганзене Николай Владимиров сенатор, Чуваш республикин веренде министром парымешуме Алексей Лукшин саламларыш. Бала хучынаганзене пурнеде пурнышра, хойзим вырынне тупма, комула гаяган профессия алла илме, лайық палозымбе малашнеде варенме зунчеш. Бала кашне хучынаймаст. Тәрлі конкурсра тубыжура балырны земжеш, шакчиза девежеше. Херлі дюреме бұғынны зем полонез, вальс, полька даштаза жаврынчеш. Республика Гларум Валерий, Гена Кубайкина, Леонид Путилов.